саволи дигар, марде зани ду мегирад, дуюм мегирад, вале уро тамоман нигоҳубин намекунад, 8-9 моҳ пешаш намеравад, зан мехоҳад талоқ гирад, вале мард талоқ намекунад. дар ҳамин ҳол зан чӣ кор кунад? аку бародарои азиз ва гиромӣ, ман аз ҳамин занҳое ки зани дуюм мешавем, мардҳое ки зани дуюм мегиранд безор шудагим. ба худо безор шудам, ба валлоҳи қасам. ман аз як ҳисоби як не ҳамин рӯзи дароз ҳамин занҳои дуюм аз шавҳаро шикоятай, аз шавҳаро ман барои ҳамин мегӯм ки имрӯза ҳоли баъзе бачаҳо гуфтанд ки чаро бобои ҳоҷӣ шумо мегӯед ки ман мардакое ки зани дуюм мегиранд никоҳшон намекунам. барои оне ки шумо аз ӯҳдаи зани дуюм намеброед, шумо дузанагира карда наметонед. ё хоҳарои мо дуюм зан шудан даҳам тайёр нестанд, омодагӣ надоранд. аз ҳамин лиҳоз ман мисол мегӯм ки ман никоҳ намекунам, ба хотири медонам ки зиндагӣ ёра мо аллакай омӯхтем. ҳем як гуфти ҳамун хуҷандиҳо вақтинчай, ҳем ямо 2 моҳ пас мебинӣ ки талотуму гап сар шид, дарҳол талоқш карду, баъд ай ӯ ҷамъ монда, ай и ҷамъ ронда мешавад, баъд эътиборат гум мешавад. барои ҳамин хоҳарои азиз, вақте шумо мехоҳед зани дуюм шавед, шумо дар ин масъала бисёр бо диққату бо аҳамият бошед, маслиҳати калонтаротона бигиред. ҳамон одами зангира як бор бубинед ку кияй, ӯ чияй, ӯ чели инсонай, ӯ шояд тара барои ҳамун сиккаву суратат бигирад, ё шояд тара барои ягон авлоду аҷдодат мисол мансаб дора, пул дора, ё шояд барои хонаву дарат бигирад. ӯ ягон мақсаде дорад ки ҳамун мақсадаш ки тамом шуд, ту дига тамом, ту дига дар кор нестӣ. ихел бугӯй барои оне ки вай рававу барои ту хона бихараву шароит кунаву тура ҳамчун як зани ҳалоли покиза биёра занӣ кунаву ай ту фарзанд шава, аки ихел ҷавонмардоам бошадам хеле камай, хеле камай. барои ҳамин ин хоҳаре ки мисол 8-9 моҳ пешат намеояд, аки охи ин шавҳари чия? охи ин шавҳар нест. ман ин шавҳарода ҳайрон мешавам ки шумо вақте пеши инҳо намеоед, шумо ин қадар нотарсен ки ай ғазаби худо наметарсен. ту ин ҳақ дора, ин ҳуқуқ дора, ту ҳаққу ҳуқуқи инро поймол мекунӣ, ай аллои меҳрубон фикр намекунӣ? ай ғазаби худо наметарсӣ? барои ҳамин ин занҳо ҳақ доранд ки талаб кунанд талоқҳошунаву мақсад ҳамин бадбахтиеро ки ё ҳамин беақлиеро ки карданд, ана ки баъд ҳамун ҷафоша хичон кашидан бигиранд ки ин чӣ бадбахтӣ буд ки ман ба ин аблаҳ қатӣ розӣ шидаму зани ин шидам. ҳамин як рӯз 2 рӯзак пешат омад, коракаш буд шид, тамом дигар бирра дар кор нестӣ. барои ҳамин бисёр душвор шидагиай. хоҳарои азиз, ҳаракат кунед ки вақте шуморо мегӯянд зани дуюм, шумо бисёр аҳамият битен ки шуморо фиреб мекунанд, шуморо суистифода мекунанд, бо шумо зиндагӣ намехоҳанд. ё шумо аз инҳо хона талаб кунед, шароит талаб кунед, ба номтон кунанд. ё агар ба шарти имконията надоранд, тавфиқша нигаҳ ки чанд қад тавфиқ дорад, чӣ қадар сухани ҳамин сидқ дорад. аз ҳамин лиҳоз ман ҳеҷ вақт тавсия наметум ки
کدام تو زنی دویم شین یا کدام مرد زنی دویم بگیره. در یکی از شما نافهمی و نابرابری هست. کمی مردها یا زنهایی که امروز زنی دویم یا مردک مثال زنی دویم گرفته باشد و خیلی زندگیشون دراز و با برکت خیر رفتگی باشد هست. کمی اکثریتش همون 2 ماه و 3 ماه و 4 ماه قطعی تمام دیگر میبینی که تلاطم و جنگ جنجال و بلا و بتر سر شید. برای همین خواهر عزیز حق داره که شما از این خیلی آدم طلاقتونه طلب کنین و من بعد اکو گفتی هم پیامبر که آدم مار از یک سوراخ دوبار نمیگذه. اگه یک بار گزیده شدی، یک بار سرگردان شدی، دیم بار اکو احتیاط کن. استاد جان شخصی گوید که من این کار را کرده باشم ایمانم از کافر، ولی کرده است. آیا این شخص به ایمان می شود؟ نه، این قسم نیست. این در ما هست همین خیلی گپا که قسم میخوره اگر من این کار کرده باشم ایمانم ای کافر. یکی وای کرده است اینجا ایمان شای کافر نمیشه. یعنی ایمانم ای کافر به معنای به ایمان باشم. این قسم نیست آخی. با این قگب آدم ایمان شما دست نمی آدم ایمانش وقتی دست میره که منکر خدا و پیغمبر قرآن میشود. برای همین این گپ یک گپی بیهوده. این مردم شیر بزنم نان کوریم کنه، این میگه هیچ قسم نیستن، نه شیر میزنش نه نان کوریش میکنه، هیچی نمیشه. این بود برادران عزیز و گرامی چندین سوالی که من برای شما جواب گرداندم. از خداوند امید هست انشاءالله که باز من برای شما وقت می‌آورم اینجا که سوالا به نهایت زیاده. من برای شما دوام این سوال‌ها را خدا خواهد جواب می‌گردانم. الله مهربان وقتی خوش، ایمان کامل، سعادت دنیا و آخرت نصیب گردانه. آمین یا رب العالمین.